Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Türkçedeki ev hayvanlarını öğreneceğiz. Ev hayvanları, üy canavarları. Kedi, mışık, kedi. Köpek, it, köpek. İnek, uy, inek. At, at. Бұл қырғыз тіліндегі менен оп-оқшош. Keçi, echki, keçi. Koyun, qo'y, koyun. Eşek, eşek. Horoz, horoz, horoz. Tavuk, tovuq, tavuk. Kaz, kaz, kaz. Hint horozu, үндүк, Hint horozu. Анда эмесе кайталайлы, бул эмне? Кайталоо менен бирге эле, эгер сизге биздин сабактар жагып жаткан болсо, биздин каналга катталууну унутпаңыз. Жаңы видеолордон кабардар болуп туруңуз.